Happy birthday, Shumilini Basa. Wow. Elvis na kong ba? Busuk ta batch tong Kupulwng ni. Thank you. Wow, looking so cute. Sula haza beriti kuri khabo. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, tini ni hingga ka kaisa special vlog nor thumbnail lungune saimang kana. Tini Lee ni friend ni childhood friend ni birthday, right? Yeah. Roommate, college mate, roommate, hostel mate. Schoolmate, college mate, hostel mate po. Okay, mane roommate bo college jo. Okay, aro thangi to bin birthday wo. Okay, first time actually baksa buksu borok to comment bo khani to do ana je nang wash pa no bini friends ro kai ni na tam blog no gya ro khani ta okay tini first time bini friends by blog no nai so ango first time mane tam nai mala khedo kalbar ro kicha kai but after ro do time ma nyam lena okay akasha kalban blog tong ba abo upload sinya ko ta puno ga maybe this blog to sakango ngai okay sonor ba excited na bini friends ro no mala nya ni okay tai bini friend tong manas murasing bo by close onek but as a blog ro khaje ta bo malai pro kai jo to work to comfortable ya na kai aban bagnya omo first birthday blog borok ba ara thangai ang permission chanai sang blog khanya ni I hope borok permission rinai ja borok permission Pula jado soba star pro ilak. Soba okay tini ga actually jeng twinning ke kanani phayo iko bo Indian wear iko chini iko twinning kana bahai nang zakha comment khari dolawa jeng twinning khaimani first I think Indian wear twinning first time what the watchman kurta kanya kho so uncomfortable feeling to kam lo to. tam na nang to but use tung thanai ngam bagino kan ri nya kha mane tru khai use tung to no like I suggested him to wear this kurta so I hope you guys liked our look do comment like and share if you like and thank you guys chini blog no ba like he support khai asuke hamjang muri tongan bagai ta khai sang cornel chamni wo cake pai kana bin dol ni bagai sin favorite cake shop cakes and buns so in friend birthday ni bagai cakes ko ko man tong mani bisingo choose khai kya ka sang cake or butterscotch ni iko wow nice ठीक है gay bini birthday cake ready kha tayal ka to kuno lang liya tayang kana shin ko thank you ho gaya na thank you ani ko tishna ya foda boroni no ngake awai nagoro so chung thangi tongo actually boroni miano engagement bong pai kha so boni jeta birthday tongai boni bungai Kupulwng blog continue khaina sakang ang just no kaisa kok share khaina mo sungo recently ani dol khoroksa kaisa dermatologist thangkang ke ajaga proper bini skin ni tips nana ni skin ni consultation nana bagai bo clinic thangka ngai usually jeng jepro skin consult khainan bagi dermat ni or thango appointment ro banana nango kai appointment ni bagi rang ro bo charge khayo haida bana kai doctor ro ko ma suggest khayo cream rok bithi rok overall bo onek pema khaikya bi consultation te products ni bagai ngai waisha nang dermat ni or visit khaina thakai aro nini monthly session nang thangai bar bini appointment rok bithi rok ma painai every mas no okay bo routine checkup rok mas follow khai tonga ni friend okay a process so bo onek khorcho ma khaikya abona nayei je ang belakino mane sak no go khaikya je ang tension free kin tongmano bonon bini mane bini nuguita tamni ke ani doctor CureSkin ni doctor skin specialist Dr. Dina Leveler ni bagai boje propona ano suggest khai tongo tamo ka ham tamo hamia ge boto ang je propose consult khai mano bono kai masa bo ano appointment review
call khayui kok salai chung personally no ani personal doctor CureSkin ni ano throughout help khaika gani je goal abno achieve khanyan bagai wono ano guide khaika okay nogo asugu shangbo boy kok sai tongmono bobai je kuno ani problem rok jotono share khaimono CureSkin product ro ang use khayei norg bo ani blog on ai tongo busukino improve wi tongkha CureSkin just start khai naidi butai okay 3 months back butai tongmani tei tabuk butai one suka do o product rok busuke hasal anot langno but touch wood mane tak jorate angkun phone disappointing ya kho product rok ba ani jeta problem rok jotono solve khai tongo ka anok to ani blog of nugui tongo head ba okay o product ana belakin help khai kya oro joto user no kaisa customized product se mano okay amtiya je ang jeta product mano abono nungbo manai tamike ni je skin type ko hoino nai no borok assessment khaita arni dermatologist skin doctor skin specialist rok borok no ributa ke ni je skin type different problem to abo bai ang je use khaitong mani sawo amtiya je ni same product nang use khake chawo borok ga kai nai janjani ni type ga abon runai boni te kaisa type ga abon renaita product we baksa to free consultation free mane proper kaisa dermat ni consultation now anibo kaisa consultation upcoming phai tongo just Christmas isikang bo ani skin no check khainai ga ani skin no buskai ang improve kha abo sanai doctor rok je prang product mano bufru full nai bufru rogo time of full nai abo saimyang thenge da bana je mane je ichha tei jeng fulom ting ya da bo CureSkin ni dermat ka ka bo abo bana sawong ka kai not only that jeng no diet plan phan siri wo tam sa khai chanai skin ni bagai tam rok sayang ka kai chanai amni bagai ang no rong no bo suggest khayo je no rok washa CureSkin ni app no download khai nai ding kan ke aro boni dermat no rok consultation na di jodi bo no rok kaisa face to face offline dermat by jodi consultation na nang kai busuk rang thang busuk ke kabang ma mane bada tongo tam ni kai nung bo bai kok bo dil sai tong mai ha da bana kai am ta hai kun phano mane ang nuk ja ta tabu po jon to kaisa platform je eba brand je jagawo tungno kaisa free consultation rena ni tai askai chini improvement busuk to kha aborok jotono mane check khai nai ni am ta hai nu gya ta kunu brand alka brand rok ka tam khai je product pai kha mane chung tam ngi tong chung chini skin ka hamdang tong hamya dang tong abrok kichu care khayata ngai amuno mane CureSkin ka pan chaja go je care khayo follow up khainayo bahai choli tong saimano borok te record bo joton tongo amni bagi ang bonong suggest khayo general bu use khainai di ngai omo kaisa CureSkin app je pro nang payo omorok jotono consultation diet plan hindi joto kichu free sido omo by product je pro pai pro afro nang je pro free man bai naita ga omo just a box so 1499 se ga am bagi ang nong no special discount ro as a mane any viewer any family YouTube family hinai ang nong no special 300 rupees discount ro ani coupon code use khadi CD300 CD300 use khake na 300 rupees pura off manai an bagai dakti thangai hari khadi tolani description link CureSkin ni app install khadi abakai comment ni pin section of tongnai je ara thangai install khake kai na jotono facility amo je angman tongmani abonok bomanai kai na washi use khabe ke ana please comment khai te sabai bedi beti nyangja kha so bangno go to sokai ko but I obino go ni kriga na o parking khaika sengtau himi thalai nai sengtabuk kisa lama kemalai jak yang lai suka bo pokjari thanga bindol ni lam nok finally man Yes, ready for us. Avoid by side so we are all set nai birthday cake dinda ka Aja bil ka hai bada. Bono ka nasin to lekar pa. Sala. Yang buat ke rana le to. Ai ni ne ko tu bude mes. Nang mo ta mo pian ka supra ka sup tong to.
Happy birthday to you. Hirajpa. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kupulwng. Happy birthday to you. Om berapa kita hai berapa kita? Lo tuh kan malo. Wow, cute. Happy birthday, Shingli besar. Happy birthday, Shingli besar. Yay. Yay. Shingli Jamatia, nong sarshina. Wow. Kau belum sad. Rawi nasi. Cuma kek saya opung bah, di muka sama les punya bela buat. Elvis nak kau kini pak? Kupi, nak besar kan ang? Oh. Dia bukan masalah tu, saya tiada. Nanti kalau makan, oh pasti makan boleh. Hoi, Paris Day ni. Ya, Shake layo, shake layo. Masa kau ni kau ni. Itu buku juga nanti kita. Ah. Kaya gua ni semua orang ni. Kau tahu apa tu? Ada dessert. Hello, friendly na marke. Doesn't bark na li. Kau tahu tak apa? Tama? Tommy. Tommy anchi bom tin tama ni. Lang siya di. Smile. So cute, so cute. Nani ni, ya photo bo. So cute. So cute. Lagi deh. Give there. Cake. Okay, birthday boy di tuition class. Om tam bisa kamu? Digital board. Digital board. Ini harus kolom. Magnetic. Udah. Wow, non cool jenis pun ada. Amo search kai bo, orang tu payment no, amo tu quantum mechanics ni. Kalau payment no. देखिए सही बो नोट खायो कहेंगे yang वो different color पाए wow so cool in tuition class chemistry ni special number 1 Tripura ni number 1 tuition class orang nombor besok ta batch tong Kupulwng ni 11 ni 4 batches and 12 ni 4 batches. oh 11 12 simprungo Class 10 kaya tong. class 10 kasi tong nor ke bo bi ni or tuition pernai ani viewers tong kai nor comment khabiri tolawa ta mo butai teacher comment kai sawadi kai nor bunor pernah ke bo comment kai sawadi ang joton information ready one tita mo special tong in tuition class to Special class to special to apa no that mainly ang mana entrance focus kaita. okay 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 mane entrance jeti pen crack khai jat kai nang ko khayo ta focus khayo ta Prepare to atikan kaya. okay And most prepared book kaya na. okay maximum boss ka school ni student ang Mixed ang na kaya but mostly mana Agartala ni based na. oh okay ko kun particular holy cross ni abaka you know Particular kare ang na kaya but mixed ta. Jab Mix. school ni tong ta IGM ni butong auxiliary butong tong mana DBS tong Assam Rifles and Hindi school mana all school tong. Oh, okay. So guys, you're welcome. We need tuition class. But like in a first class facility by mana international level on from utapo. Okay, no Second level umabotong. Student rock almost like last year need aspirant rock 25 division 6 zona medical mangha. Wow, so Tripura government mo. oh, Khoroksa kai rim so thanga. oh, okay, engineering rock like Engineering botong. okay. Aku gas sebango cengkau cekai Oh, medical field because medical field dong kan connect competition ke bang tamu. right. Aku ke medical field Kam khaja kata Okay, medical ni no last year 6 jan thanga. Okay, engineering no to kaum cekai. Mau cerai rok mana je naik do orang phayo pori phayo rang kibi wong ni do. Je borong ni dedication kaham. Bona success man. Ini akan nang master kaham ni phayo bani love करे student खाना ना. Right, exactly. Amunta. Yeah. So you guys are welcome. Comment khai di tolawo. Sa we ni class of hijack. Yoga phai ni mu sungai bo comment khai mano.
Thank you. Tak sung mai cha bai kha thanglai sinai nago ang mai cha man video rok na jaglia pogui asa ko mui thoka body friends for college friends rock boro gay ya do boro just bromance mo ये कना करे या हम कैसे स्कूटी दो ओ स्कूटी भाई ओचला स्कूटी भाई ओचला बरेती गुरी मन तो दो बके नि बुनिया कलिया सुला हाजा बरेती गुरी खाबो pa to bune as sisters do as sisters hai da ha ठीक है सगावा hi kai de Kupulwng wow looking so cute tata good night Amalan dun scooty wa ang kakak, beri ke bang kaman bisi ko ang kaisa, korok sa, yo.